Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Uma ngazabaningi lo-ke wayecula neqembu leMthente umama kuDr Buselaphi Gxowa. UBuselaphi phela kuyaziwa ukuthi-ke wayekade ecula-ke neqembu leMthente ngaphambi kokuthi-ke ephuma inxiwa lakhe. Osuke inikelwa isolo ngalesikhathi-ke kubekwa-ke umama uMthalane uDr Buselaphi uzeke wakhihla-ke isililo efeza ukuthi-ke abantu abaningi-ke yibona abaxova-ke abaculi-ke emhlabeni. Uthi-ke yena-ke nomama-ke uMthalane abakaze-ke baze-ke baxabane futhi akukho nalapho khona akazibona-ke engcono kunomama kuMthalane. Uthi kunje-ke iMthente abantu abaningi bamangalile njengoba behlale bezitshela ukuthi iqembu leMthente lalisungulwe umama-ke uBuselaphi wakuveza ukuthi-ke mina-ke nginjenje-ke ngenziwa-ke iMthente bakithi iMthente kwaba-ke iqembu likamama-ke uMthalane njengoba-ke ngiyimi nje ngaze ngaphuma-ke inxiwa lami angiphumanga ngoba-ke sasixabene futhi akukho lapho khona esake sanyathelana-ke kabi khona njengoba-ke bekuthi uma ngabe kukhona la azongidinga khona umama kuMthalane ubeke bese shaya ikhwela engibiza athi-ke buya ngapha-ke dadewethu sihambe-ke siyoshaya-ke impeleni sami soshaya ezinye-ke iy'ntokazi ngoba-ke phela izinsizwa kazishawa sekwashawa-ke izintokazi ngoba nathi siziyintokazi. Ubeke futhi eseveza ukuthi-ke nakuzona-ke izingane eseyiseqenjini-ke leMthente uma ngabe-ke besamdinga futhi-ke bebona ukuthi-ke khona apha bangamsebenzisa khona uthi kuzivulile-ke izandla njengoba-ke bebevele behlale-ke benza esekhona kumama wabo. Uthi uma kukhona la bemdinga khona mhlawumbe bebiziwe bangamfonela ukhululekile ekuthenini-ke angeze-ke zobasize futhi akananxa njeke lapha-ke nabo njengoba kubengenanxa futhi-ke nomama-ke wabo. Abaningi lokhu-ke bakumama ngazile ukuthi hawu thina-ke sasithi-ke mhlawumbe kwaxatshana ukuveze nje kobala ukuthi akukho-ke nalapho khona esake sathinteka khona. Buselaphi uzokhumbuleka phela ukuthi kwaphuma eqenjini-ke leMthente wajoyina-ke futhi neqembu lezepolitiki i-NFP. Mama pega solo ubana tela baba baba ngiyathokoza kakhulu ngenkulu inhlonipho cela ubingelela kakhulu ibingelele Nkosi yakutheleze ibingelele amanasiletha ibingelele inkonzo kababa uHatebe ibingelele bonke abantu bakadila namakhabela bonke ngimela dadewethu engisebenze naye iminyaka eminingi sisebenza kahle noma mdumsile ngifisa niqonde zange saxabana ngalelo lodilanga engifisa nikwazi akukho nelodwa ilanga la engangayibona ngiyingcono ukudlula yena. Sithe sikwaphinda ngene ngelinye ilanga nganikezwa umbhobho ukuthi mangikhuluma ngathatha isinqumo sokuthi ngithobeke kuyena ngoba nginjenje kakhulu Mthente. Ngifisa-ke uzothi dadewethu kaManana uSomambala hamba kahle. Ngike ngathi kwi-moral service abantu bayakhuluma futhi basazokhuluma besho ngesiyikho ngami kodwa umuntu owazi kangcono yimi nawe sobabili. Bayakhuluma kuzenza ukuxhumana kuningi siwa kuma-moral service thuwe kwazi kwaba kuningi kodwa ngithi kulungile okusalayo mina ngilenzile iqiniso futhi ngohlala ngimele engifisa nje nikwazi ukuthi iqinimisile udadewethu bayimkhonzelele mangasana manje futhi ngisamthanda nokuthi mayimthende iphuwa iyokwenza ama-live performance bebengifonela hlala nami ufakazi bethi mama sacela uzoselekelela bengisukuma ngokukhulu ukushesha ngiyokwenza njengoba eshiwo
Ngiyakhuleka kunina ukuthi nithobeke nonke enhlizweni zenu. Niphile ngikhulekela imthende ukuthi iqhubeke ngaso sonke isikhathi. Ngiyohlala ngikhona ke bantwana bami. Uma nishilo ukuthi mama sacela ukuthi uze, ngiyokwenza njengoba bengivele ngenza. Ngiyabonga, ngicela nje ke ukubonga abenze lo mcimbi. Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyitshiyane.